orang kecing mani serupa ngambo ni meme akes dia ke coklat. Sebab apa? Takut tiba-tibanya mari kecing manis tu macam bawah pada 3.9 duk mai 3.7 menyebabkan kita ni ketah hypo. Biasa sebab kadang-kadang kita macam makan sikit, makan tak lalu, jadi hyper. Jadi kita pun sedialah coklat, gula-gula. Lepas tu gak, kita nanti bila ketah gak, kita makan. Lepas tu kita pergi carilah makanan sikit. Tak sebui ketah. Ada.